Ya gani ka kenhun ki seng balang ka bakentup ya ke FKGGP bat ke FAF hapo ka jingala mo Vice President ke FKGGP uba kit boglang nongplang. Kilalit ban IT ka khas sa Deputy Commissioner ka District East Khasi Hills ikong RM Korba ha ka office trikam jong i ha kanong ba shillong. Habe kiran bikinong patay kubor uba kit boglang uloong ba ka jingla ikendo jong ki ya ka Deputy Commissioner ka dehadian bagalawan ka jingkar pa ni bahayang jong kasamla dayana Dimre CH Marak. Kablaklat akan rutrik ujemang arjar opsau ka bapulia fourth semester ha polytechnic namar ka jingbom hone ka kaipot jong ka postmortem bar kidan ne ka jing suba badan ye helendat ulitho bahag jing kendo baga deputy commissioner kala ai ka jing kular banle ka magisterial inquiry bat kan chimkhia ban petulun chakhamat ka kam ubakit boklang ulong baga jing wan chimkhia seng balang ya ka benta ka dai benerap ka long yeng baga ne ka jing bishar ka bahok halo ka jing yap jong ka samla pulia hadin ke jingkarpa nak liang jugi bayi jangkoi kena samla puli wala dak coklat kauni ka santrik akan rutrik jumie wala tip ko teng gumi ni Daina Dimri siat Semarak wala khat antai po politeknik apo idi kena po puli ka fourth semester tigat kum ga jingsiam jugi bayi yang ki ongba kim simlahun satia ya ka postmortem report pat kidan ka jing subas niu ka pasal ndak tinggi nak liang keseng hadian mengilai osngowi ke jing ut jing nam jing di bahiang ki bala pentip iki nong elam jingi sport girls ti nak liang jok seng isno bakal di kamram jungi begini kendu iki bor ibri kimi khrang ba kinle ya ke ibodon kam tikat kum ke jingi kendu jungi bi DC mtasngi tolong ba nak liang jungi nak pular ba le ya ka magisterial inquiry pat enrei hapanya itu kat kum kendon juga an nomor ba ka jurisdiction ka lai pher ban le nang ni pat seti sport tura nak liang jong department ke sependek ndre ka magisterial inquiry operation ni nak liang jong EDC jong iskasir sila kular ban jimkia bat ban pentulun ni kene kam sekmat bat ka ba ar ka bangilai kran EDC ya kene ka janmit ka mata kalong ba hadian bingilai i bukum kini gijing jagidan te ka pelong ni kum kaseng ban bu ka jingkeli bakat kita gi hostel ki bodan kini gi jaka kuli ko per khamtam gi hostel sinrang de bat khamtam e gi hostel kentai kidei bendan yang CCTV di hendai kat bem bagi lap aku tu sengi kalau ba kat kum gejing itu jugi bahiang bat ki perlok jungi po girls ki yang hadian kilalek jak de jaka ba isa ini sama puli bal khalat no ka CCTV ru kamdan te kum kini ki berfat ngang sengoba nak liang dak sengi bu gejing kentu ya ka sarkar ba kum kini ki jaka puli di bendan ba kini ki CCTV khara makan long pen kan sengan ya ka kitu ki sama puli ba sa antu bat lada gidan kinu gejing bakla la ni gejing bombet yang hang ni tai ni la ban yo kan kita jing sia ban pesaki lara kalong hak no kamro kemudian nap ta kam hak miat jing samla puli kemudian hak ni kita ni jungi